isi yugarijwe n'ibibazo by'intambara n'umutekano muke, buri gihugu kigira inshingano yo kurinda ubusugire bwacyo, abaturage bacyo n'umutungo wacyo. U Rwanda, igihugu cyahuye n'amateka akomeye, umutekano ni inkingi y'iterambere n'ubumwe. Ni muri urwo rwego u Rwanda rwashyize imbaraga mu kubaka igisirikare gikomeye, kigezweho kandi gifite ubushobozi bwo guhangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano warwo. Uyu munsi turaganira ku ntwaro y'ingenzi cyane mu bwirinzi bw'ikirere cy'u Rwanda, Sky Dragon 50 izwi kandi nka DK10 cyangwa TL50. Sky Dragon 50 si intwari isanzwe, ni ikimenyetso cy'ubushake bw'u Rwanda bwo kwirinda, ikimenyetso cy'ubuhanga mu bya gisirikare, ni ikimenyetso cy'ubushobozi bwo guhangana n'ibitero byo mu kirere. Iyi ntwaro y'ubwirinzi bw'ikirere yakozwe n'Ubushinwa, yaje guhindura byinshi mu buryo u Rwanda rwiteguye kurinda ikirere cyarwo. Noneho reka turebe neza ibice bigize iyi ntwaro, uko ikora n'akamaro kayo gakomeye ku mutekano w'u Rwanda. Sky Dragon 50 ni imwe mu ntwaro zikomeye zifashishwa mu bwirinzi bwo mu kirere igihugu cy'u Rwanda cyihariye muri aka karere. Uretse ubushobozi bwayo bwo kurasa indege ziri kure cyane, igiciro cyayo ni igihamya cy'uburyo igisirikare cy'u Rwanda cyita ku mutekano w'abaturage n'igihugu muri rusange. Sisiteme imwe ishobora kugura amafaranga arenga miliyoni 300 z'amanyarwanda, igihe misiri imwe ishobora kugera kuri miliyoni 260. Si igikoresho gisanzwe, ahubwo ni igisubizo gikomeye gifasha kurinda ikirere cy'igihugu. System ya Sky Dragon 50 igizwe n'ibikoresho bihambaye bikoresha ikoranabuhanga rihanitse. Kugira ngo igihugu kigure iyi system yose uko yakabaye, bisaba hagati ya miliyoni 6 na miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika, bingana na miliyari zisaga 13 mu mafaranga y'u Rwanda. Ni intwari ihabwa agaciro n'ibihugu bifite gahunda ifatika mu mutekano no mu bukungu bwacyo. Sky Dragon 50 cyangwa DK10 ni system yuzuye y'ubwirinzi bw'ikirere, igizwe n'ibice bitatu by'ingenzi bikorana mu buryo buhuje kugira ngo irinde ikirere mu buryo bwuzuye. Ku mutima wa Sky Dragon 50 hari radar ikomeye IBISASU 3D-Rwanda. Iyi radar ifite ubushobozi bwo kureba kure cyane kugeza ku birometero birenga 130. Akamaro kayo ni ugushakisha, kumenya no gukurikirana ibintu byose biri mu kirere, yaba indege, drone cyangwa misile z'umwanzi. Ifite ubushobozi bwo gukurikirana ibintu bigera kuri 144 icyarimwe, ikaba ari ubuhanga buhambaye butuma nta kintu na kimwe cyanyura mu kirere cy'u Rwanda kitamenyekanye. Nyuma y'uko radar imenya ikintu cy'umwanzi, amakuru yoherezwa ku modoka ziteyemo misile. Buri modoka iteyemo misile iba ifite misile enye ziteguye kuraswa. Izi modoka zishobora kugenda ahantu hose, zikaba zifite n'ubushobozi bwo guhindura aho ziri vuba vuba, bigatuma bigorana ko umwanzi azimenya cyangwa zirasaho. System yo kuyobora n'ubwonko bwa Sky Dragon 50, niho amakuru yose ava kuri radar akusanyirizwa, agasesengurwa, hanyuma ibyemezo bigafatwa. Abasirikare b'inzobere nibo bayobora izi system, bakaba bashobora guhitamo ibintu bigera kuri 12 by'umwanzi byo kurasaho icyarimwe, bakoresheje misile ebyiri kuri buri kintu, kugira ngo bizere neza ko nta na kimwe cyabacika. Iyi system kandi ishobora guhuzwa n'izindi system zo kuyobora zikomeye, bigatuma u Rwanda rugira ubwirinzi bw'ikirere buhuje kandi bukomeye. Noneho rero reka turebe uko iyi system ikora mu buryo burambuye. Iyo ikintu cy'umwanzi kimenyekanye kuri radar, amakuru yacyo yoherezwa kuri system yo kuyobora. Abasirikare bagahita bagenzura amakuru, bakemeza ko ari ikintu cy'umwanzi, hanyuma bagatanga itegeko ryo kurasa. Misile ya DK10 ifite ubushobozi bwo kugera ku birometero 50 n'uburebure bwa metero 30 kugeza kuri kilometero 20. Iyi misile ikoresha uburyo bwa radar yayo bwite, Active Radar Seeker, kugira ngo yishakire intego, bityo ikaba ifite ubuhanga buhambaye bwo kurasa intego mu buryo bwihuse kandi butunguranye. Ibi bituma Sky Dragon 50 ibasha kurasa indege, drone cyangwa misile z'umwanzi mu buryo bwizewe kandi bwihuse. Akamaro ka Sky Dragon 50 ku mutekano w'u Rwanda ntikagereranwa. Uburasirazuba bwa Afurika ni agace karangwa mu ibibazo by'umutekano bitandukanye, birimo intambara z'imbere mu bihugu, imitwe y'iterabwoba n'amakimbirane y'imipaka. Muri uru rwego, kuba u Rwanda rufite intwari ikomeye yo kurinda ikirere cyarwo na Sky Dragon 50 ni ingenzi cyane ku mpamvu zikurikira. Dragon 50 ituma u Rwanda rubasha kwirinda ibitero byo mu kirere, birimo indege z'intambara, drone cyangwa misile. Ibi bituma u Rwanda rugira umutekano usesuye
bwuzuye mu kirere cyarwo, bikanarufasha kurinda abaturage barwo n'ibikorwa remezo by'igihugu. Kugura intwaro byari intambwe ikomeye mu guteza imbere igisirikare cy'igihugu no kwiyubakira ubuyobozi bwo kwirwanaho. Kugura intwaro byari intambwe ikomeye mu guteza imbere igisirikare cy'igihugu no kwiyubakira ubushobozi bwo kwirwanaho mu kirere, byerekana ubushake bw'u Rwanda bwo gushimangira ubushobozi bwarwo mu by'igisirikare no kwitegura guhangana n'ibibazo byose by'umutekano byavuka mu karere. Kuba u Rwanda rufite intwaro nk'iyi kandi bitanga ubutumwa bukomeye ku bihugu by'abaturanyi n'abandi bashobora kugira imigambi mibi, birerekana ko u Rwanda rwiteguye kurinda ubusugire bwarwo mu buryo bwose bushoboka. U Rwanda rwabaye igihugu cya mbere cyo hanze cyaguze intwaro ya Sky Dragon 50 mu Bushinwa. Intwaro yaguzwe mu mwaka wa 2014, aho byavuzwe ko ingabo z'u Rwanda zaguze nibura ibice 4 by'intwaro. Ibi byerekana ubushake bw'u Rwanda bwo gushimangira ubushobozi bwarwo mu by'igisirikare no kurinda ikirere cyarwo, cyane cyane mu karere karangwa mu mutekano muke. Muri Afurika, Sky Dragon 50 itinzwe n'ibihugu 2 gusa, u Rwanda na Maroc. Ibindi bihugu biracyayishakisha ariko ntibiragera ku rwego rwo kuyibona no kuyikoresha. Ibi byombi byahisemo intwaro igisubizo ku mutekano w'ikirere cyabyo. Kugura intwaro byari intambwe ikomeye mu guteza imbere igisirikare cy'igihugu no kwiyubakira ubushobozi bwo kwirwanaho mu kirere. Byahaye u Rwanda ubushobozi bwo kurinda ikirere cyarwo mu buryo bwizewe, bityo bikarufasha kwibanda ku iterambere n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Sky Dragon 50 ni ikimenyetso cy'ubushake bw'u Rwanda bwo kubaka ejo hazaza hatekanye. Intwaro itanga icyizere, itanga umutekano kandi igatanga ubutumwa bw'uko u Rwanda rwiteguye kurinda ubusugire bwarwo mu buryo bwose bushoboka. Mu gihe u Rwanda rukomeje kwiyubaka no gutera imbere, Sky Dragon 50 izakomeza kuba inkingi ikomeye y'ubwirinzi bw'ikirere cyarwo, ikarinda inzozi z'Abanyarwanda n'iterambere ry'igihugu. Murakoze kudukurikira, muhawe ikaze ibihe byose kuri jd-rwanda.